tubaye ikaze mu kiganiro tugiye kugezwaho n'ubuhamya na mushiki wacu. Reka tumuhe ikaze twibwire hanyuma akomeze n'ubuhamya bwiwe. Kaze. Yego urakoze muvandimwe. Kuniyegereza no kumpesa iryo kaze. Amazina nditwa Mukinanyana Yael. Ndi umumama wo mu Minembwe. Ndavuka mu Gahwera ngashakwa kuyimishasho. Urumva ko ndi umumama wo mu Minembwe kabisa. Gahwera naho namenye ubwenge. Yego. Pava shaka kuyimishasho. Ikibanza nashakiwemo nashingiriyemo nakivyaremwe abana 12. N'ubu nzindukiye hano kumvuye mu Minembwe. Wow. Urakoze. Yego. Rero twakurikiye ubuhamya bwawe mu minsi ishize. Uradufasha cyane, twifuza kongera kugusura no kugera aho uba mu rugo, aho uri muri iyi minsi, uri umushyitsi, kugira ngo wongere dusubiremo mu kiganiro ndetse nimba n'andi makuru wongeraho ku buhamya bwawe, tuguhaye ikaze kugira ngo utangire. Yego urakoze. Komeje naje kugushimira. Ubuhamya kabisa nyine narabuvuze umunsi wa 5 mu gitaramo, ariko ari ibindi gize nguvuga Imana sinabihetsa. Mbere yo gukomeza ndetse reka mbanza nsome muri Zaburi, niho amashimwe yaje ari. Ndasoma igitabo cya Zaburi igice cya 90 cyangwa sura 90, ndasoma gusa imirongo yaho gusibiri. Ijambo ravuze ngo mwami ibihe byose wahoze uri ubuturo bwacu, imisozi itaravuka utararamukwa n'isi n'ubutaka. Uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose ni wowe Mana. Amen. Amen. Urakoze cyane kuba mwarishimiye kuja kureba aho ndi. Yesu abibahire n'umugisha. Amen. Twabonye Imana mu Minembwe. Yego. Namaze kubabwira aho mvuka naho nshaka ko nivukire ya Minembwe. Umutima wanje wuzuye amashimwe menshi. Kubera iyi myaka 5 tuvogereye intambara igiye kwendera 6 mu kwezi kw'icyenda kwebwe mu gace ka Minembwe, ariko mu misozi miremire abantu bagace kukundondo kuko nabivuze ryajoro mu gitaramo agace kukundondo iko katangiye mbere wenda nk'imyaka 2 imbere yacu, ariko twebwe mu Minembwe kuva 2019 mu kwezi kwa 3 ku minsi 26 niwe munsi hatangiye intambara mu Biziba. Yego. Muri make nicyo gihe mu Minembwe habaye ibintu tutarabona. Yego. Ariko ntabwo turata Imana yacu ngo tuvuge ibibi, turata Imana yacu tuvuga ibitangaza, kuko mu biriho byose n'ijambo riko ryavuze guhereye kera kose kagera iteka ryose ni wowe Imana. Intambara zaraje, ariko reka maze mfata umwanya wo gushima Imana kuko yatugiriye neza, yabanje kuduteguriza mbere y'igihe, duteguriza ibihe ibintu bitaraba. Ndavuga amagambo nkatatane. Imana ikintu cya mbere yadutegurije intambara zitaraba, yabanje guteza umwete abantu bacu bose benshi ku bwinshi, ibanza kubabanza imbere batubira nka Yosefu igihe yagiye asa nagurishijwe na bene se, ariko ngo amare Imana ibifite mu mugambi kuko azagera igihe akaramira ubwoko bwabo. Yego. Yesu wacahimbazwe. Icyo bugira kabiri, Imana yongera kandi guteza umwete uko bagiye bagenda niko base gutekereza akarere k'iwacu, bahubaka amazu tutari tuzi gahunda zayo, ariko ngo buki tuza kumenya umumaro wayo. Nimba muzamubona biriya bice bindi byarahungiye muri Minembwe, suko Minembwe ariyo yarimo ubushobozi buremere kuruta hari ahandi bagiye bava, ariko habaho umugambi w'Imana ukomeye. Imana ituzana twese iduhuriza hamwe muri Minembwe ahantu ameze nko muri base, kugira ngo tumenye imbaraga z'Imana batazizi bazimenye neza, biciye no kubona ukuntu Imana tutunze ku bugaragaro ahantu hatageza akantu nakamwe kuba kadukinga. Yego. Yesu ashimwe. Wenda iyo tujya kuja mu Camibunda, ikintu cya mbere Mibunda kiyarimo amazu yubatswe mu Minembwe. Icya kabiri Mibunda yarimo ibibira byinshi byo guhungiramwo, wenda twogiye no gukira twotekereje ngo wenda nuko twisunze ibibira. Ariko Imana iratuzana iduhisha hagaragara. Yego. Kugira ngo imbaraga zayo zigume ziremere muri twebwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Abantu mva bose twaciye mu mashuri. N'ubu ngine nje nzita ko ari amasomo, n'amasomo twasomye. Hari amasomo twasomye kandi ari ikintu cyenda tahuyemwe muri no ntambara. Kuko nasanze n'umunyeshuri abantu bose bigishaga amashuri barahara bari muri uyu munsi babantegera. Ta abanyeshuri bokora bo kwiga
ngo nibamara barangize ishuri badakoze ikizame ngo umwarimu azomenye uwabaye uwa mbere n'uwabaye uwa kabiri. Niyo mpamvu igomba kudukisha mu bizame tukamenya icyo ari kitwigisha abenshi baragisobanukiwe. Yesu ashimwe. Rero intambara atanga icyo gihe iragenda gushike mu kwezi kwa gatandatu tubone koko kw'Imana. Mu kwa gatandatu abantu muzamva kuri Evome. Kuri Evome Imana yaherekanye wari umunsi wa gatatu mu kwezi kwa gatandatu, umunsi wenda ugiye kuncika iminsi, ariko umunsi wenda wibuka hari mu mugoroba abari baje ku ntambara kudutera bavuga ijambo iteka ryose. Iyo bavuze bakavuga ngo turabaterana n'ijyamana turareba ya mana yabo twe tuba tugize intsinzi. Ngo bavuga iryo jambo, intambara yabaye uwo munsi iba intambara iremereye, Imana iradukiza. Kandi kuri Evome abantu bose ba Minembwe bari bazi ko bari bashitse mu madego. Imana yo mwinjiro iradukiza ngo bagwanye na marayika ngo bazabona umuntu w'umwera ari bahagaze imbere. Imana ishimwe ko yatwije umunsi wo kuri Evome. Ngo haje kubona ko hari habaye mu kwezi kwa gatanu tugira amapfa y'inka bankimbitse. Inka zirapfa, haba imunuko, haba mwinyomunka, abantu barya inyama zira kuko turuka mu mazuru. Haba ibitangaza by'Imana, iraturinda ntabagwaye inzoka, ntabagwaye diare, kandi icyo gihe abantu baravuganye mu mazu batangiye kuza bahunga baje mu madego. Imana iraturinda iyo mbitsi y'inka. Waje kuba mu kwezi kw'icenda k'uwo mwaka biriya bice byose bigenda bibomokera mu Minembwe. Imana ije kwatwigishiriza tubone kuko kw'Imana. Ndashima Imana. Imana yari yaduteguriye bari abantu babubatse amazu mu madego ariho muri Minembwe. Imana yabateje umwete nka cyagihe yawuteje Kuro imubwira kurekura ubwoko bw'Imana bw'Abayuda bwari bwize imyaka 70 mu bunyage kwa Nebukadinezari. Ibateza umwete wo kubaka amazu no batazi icyo azakora. Imana ibaheze umugisha kuko mu Minembwe nta nkambi twagize kandi nta muntu wanyagiriwe hanze. Inzu yose yari yarubatse utazi impamvu yayo yose yakoze akazi. Yesu abaheze umugisha. Abantu bose bubatse Yesu abaheze umugisha. Icyakurikiyeho cyadutangaje, inka zirapfa ngo aje kuba nko mu kwezi kw'icenda kuja gushira. Inka zisigaye uwo mwaka wose niyo asigaye itarapfuye, inka zibamwo nawo. Ikindi kintu cyadutangaje, inka ziramema. Inka yasigaye ntiyabiye, itaranyazwe igasigara ntiyabiye. Inka ntizima, imfizi ntizivuga. Tubitwara ikintu cy'imyaka 2. Ariko ngo aje kwejo bundi ku ruhande rw'inka muri 2022 Imana iheza inka kwabira, Imana iheza inka kwima, inka zirabyara. Ubu nyine wayisigaranye afite amata karagenda heza mugenzi we. Yesu ashimwe. Hagatanga ikindi kintu cyanteye amashimwe akomeye muri Minembwe. Kera kose twasanze amashuri yarahabaga, ariko igihe iwacu bakiga bigoye kandi cyane. Bakiga bigoye bakaja gukora ama examen d'etat bakamanuka, bamwe bakagwara ubuganga bamara ntibakore, abandi bakagwara za diare, abandi bakaruhira ubusa bakaza akagwara ubuganga kandi bafate. Twubahaga umuntu wabaye umurata, bagaza bangurira umuntu no murata ukamwubahira icyo ngicyo. Ariko Imana iraguteguriza mbere yuko intambara ziba. Imana iteguriza ama centre de santé, ama centre nako ya examen d'etat habiri mu Mikenke, kandi ntizari zoshe kuhagera no kuri Jiafi. Mbabwiye kuko Imana twayibonye muri ino myaka yose 5 n'uyu nguyu bamaze gukora dissertation bataraje gukora examen d'etat. Ibigo byose byinshi byagiye bifata max. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Icyo kintu umuntu yaribazaga ati se uko ibintu bibaye abana bahaye biga ese imyaka amasomo bizogenda gute? Ariko Imana izikora ishakiye aho ibizamezageze bituruka. Twumvaga kuvuga umuntu bitoroshe kuvuga ngo biturukayo kandi hakaboneka abaherekeza abana, ibizame bigakogwa neza, amadiplome yaje gusohoka agasohoka Almax. Iryo jambo Imana yacu yararidukoreye mu Minembwe. Icyongeyeho ikindi nshima mw'Imana, twaturaga twasanze ababyeyi iyo baje kubyara bakagumikwa. Tiyabaga ubundi bushobozi, higeze kubaho intambwe yo kuza bakikura umubyeyi. Ariko muri zino ntambara Imana ziteguriza ibitaro. Tugira hôpital general mu Minembwe. Tabagumiwe, uwagize ikibazo yagiye abona abantu bamukorera cesarienne arabyara.
kandi ari mu ntambara. Ariko baturaga babwira umuntu ngo afite ikibazo kutarujya koroje bwa kera akikondera. Nagiye mbona abavyeyi bavyariye kwa Ntundu, bavyariye Bukavu ngo kwa Mukwega, abantu bagiye bagira ibibazo. Ariko ubu nyine Imana yaturindiye ahantu homeze nko mwibase, tuhabonera ibintu byinshi. Imana yacu nishimye. Amen. Ikindi cyongeyeho, twize guhinga. Imana iduheza amano mu guhinga. Abantu bize kuba ari bakeya bigakuba ari benshi. Tekereza ngo twigezeho abantu bazahurira mu rugo araba ingo 8, ingo 9, ingo 10. N'abagore bagiraga umwaga zarabahekanye. Tako bari kugira. Ariko Imana itwigisha guhinga. Kandi twigisha guhinga tudafite inka ziteba mu nzitiro. Inka zaranyazwe. Ariko Imana mu ijuru mwakubitaho mukubise. Habe n'abageze bazana ibitsinsi bagapfa gutipura gusa umusozi w'inyovu. Hageze hagira amezi nk'atanu basaga kubikubita kabiri, bahinga ibijumba bikera bikaza bituritse ubutaka. Yesu ashimwe. Tubura ukuntu tubyita mu nyarujumba kubera kunezerwa. Ariko tuje tusobanukirwa ko ari Imana y'Imana yatwoherereje. Yesu ahimbaza. Titwahetsa ibintu by'Imana. Reka nshime kino kintu. Yesu ashimwe. Amen. Ndashima abantu batugobotse. Kuko navuze ngo Imana yarayabanje abantu benshi imbere kujya kwica Yosefu, abantu baratugobotse. Abantu baragabura kuva mu kwezi kw'icenda kuwo mwaka 2019, abantu baragabura. Museye naratangaye. Kawunga ni kawunga n'ubundi hano ko ndayijya kabona nifu nk'iyindi. Ariko icyo giye kubera imbaraga z'Imana, Imana yari yarayambitse ubundi bwiza. Yesu ashimwe. Mwageze mutanga ivyo kurya, mukabitanga, mwageze muza muheza umuntu agafuko ka 25 ku bantu bagiye bahunga. Ariko bikagira nakandi giye byaje gukehana, makabazagabana agafuko ari batatu. Urumva ko ari nkeya kuri 25 kilo. Ariko baje gucumba turatangara. Ndayizamwo ari Imana. Baje gucumba umutaka ngo ifu twapokeye, nguri mu gushambata kurushi, bukamucumba inzu yose kamihaga. Kubera gusa aya makuru meza mwatuye abantu babaho. Amen. Yesu ashimwe. Umuntu wese uzi ko yagaburiye abantu bari muri biriya bici, batuyeho umugisha w'Imana. Amen. Aho hantu murahatugaburirira, murahatwambikira, turahasomeshereza, abavyeyi barahavyarira, Imana baratuzamuriye aho dukorera ibizame, Imana tuzamurira abadokiteri bavura abantu kandi babaga abavyeyi ntibagumigwe, kandi icyo kintu kigoye kugira ngo abavyeyi bagumiwe bageze igihe cyo gupfana n'ico munda. Umuntu wese uzi ikintu yakoze hari ahantu, Imana mu ijuru imuheza umugisha. Kandi Imana mu ijuru yagure imbago zanyu kuzogeza kubuzukuru n'abuzukuruza banyu n'ubuvivi bwanyu, kuko Imana yacu ntizikiranirwa ngo yibagirwe icyo umuntu yakoze. Yesu ashimwe.